Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Samolo ninyo today get to sis na piyada ani samolo today ani daring ninyo today ani get to know me Tibetan Tag plus those so sincere ani ara la ni na question Tibetan Tag question na odi nga video raya ni de no spechi ye de la ni ara de la chuo ga shi shi ra ani odi nga ra ga ora 스 제고 스 링게 새로 시더라 yeah, start churada. Tibetan Tag. What's your full name? The name is Ming Nangza ya Tenzin Chensom Rea. And Nina yang nyeji blog YouTube ta Instagram sama ten Lina dan Sharia. Nyeji Ming Tenzin Chensom Rea. How old are you? Nyeji lo ya Nishure. You don't sheep. What's your Tibetan zodiac sign? Yeah, the Tibetan zodiac sign दिखा लेना दिले टेल अप्यूरिया अनि इंची दिखा लेना लियो दे दिले What country you currently live in? Nga anda ya Canada na di. What's your occupations? Lahat of the chimi ya. Anda nga students in second year. What school did you attend? Ngaya. What school did you attend? Ngaya. Untuk datang mai ang monggot hijarang ni China, ngana monggot yura. Ani sina tangbo niya tangaya. Kem tuba monggot kem tuba labda de. Sumba siang tuba tuba kewa. Tisvi balakupi dera. Tisvi balakupi se shagiri onsta. Ani Goa chua chukti chungi ani dide. Kim sumbalapta mangot kim sumbalapta de favorite Tibetan food yeah ji favorite Tibetan food di ala tupa favorite Tibetan drink dir chapicha ni chang rasa mas tunga rai maria chang da chapicha ni dia favorite Tibetan singers lana favorite Tibetan singer lana andi romi ya singer ya ni nga daos na shi changman yin bu da ya sheba singer kashi ya da shi kashi yin bu ni gangza yin bu rom do de shi ya daos na ji shi gangza yin bu da hon do da daos na na jo da ya favorite Tibetan movie ngaya favorite Tibetan movie lana nga movie da shi ra tam yu ya Tibetan ni ma chu chu nga tan yu ya ini nga chemba mindu ya andi tani kinji kop tani chemba yu ro ini nga dung ngza ni chemba mindu ya ini da the favorite Tibetan movie la nga tan ya next favorite Tibetan movie ya pepa ji movie de mo chumbo de yue de yor ya ta me che da tan next ya favorite Tibetan occasions ya ji favorite Tibetan occasions pepa ji par na losar yi ra ni sangma ji video losar da ani Losa dadi de monster tungar kapti diya ham se by kyu che to ya ani a Tibetan quote that you live by Tibetan quote ando kelti che su yenani kelamika cheshi kelti che su menani kelamika cheshi ando jigera ye kala lana ya tisi Kanye de la selta pena simply leni khache le ya so kanye de la selta me aur ashina kanye le hare kus jage dungi khale ba isi kanye de la selta pro yo ashina ani stress le ngoma la ya isi kanye de la selta me aur ashina stress le ni choyo mare endo na or ya What place in Tibetan you want to visit? Hasa ngaya peba ni nga tangbu to dal hasa tu ya ani madilla je question check skip chi What are you part of Tibetan lashta odi nga harela na ni phama ya pa ni ji khala na purang re ya ama dokpa res ani tangar kha che ham sa yen ta pala on to le da sa pala ma sama chipar what place in Tibetan you want to order sa Do you believe in any superstitions? Yes, I do.
ngaya superstition la dia oh how much ta phamagi indo lara konda simut be yo mari indo le da ine nga simut kida konda ta simut to be ta dende ta ta ngai chimda ine ya kashi ta amauze le ra on zu ta de 중국이야 den송가 yichi도야 kashi da konda simut be yo mari indo ta ngai chim kana nyama konda simut be yo mar la na khaina ko la na musuki nyama tuzi gap pel lo yo mara ani simut na masira odida simut be mar shishang on ta ngai chimdiya 다 심바 superstition and 지겨라다 한줄 올라왔다 안다가 팀버스입니다 심바당아야 제다 리치다 그냥 고다 시모트베 말이 고다 타시에 말이 어디서 이 친구들이야 아니 어디 가나 찾았어요 Tibetan Tag Tibetan Tag 지와 망부도 있네요 지와 망부니 지와이 가시 심했다며요 아니 이 인스타그램니 지와 쿨 라인 방알라 nga Q&A Lani Tibetan Tag suing nam andi shibaranga aranga chua ranking zone di push out msranga hagu chua da ti mong rai markalang follower ko anti shira meria msranga na ani odi gi chua tis sig msranga mastraya odi ni ki na la sha wasam su Tibetan Tag lan tis tundi che samsa ye lo ani odi ya Instagram la tis chig chua ku talemba ani ni nyam dulu shamsa ini Instagram ni chua ta mangkur ni chungmasya ini this reports tara ani ni odi this ti changma yakuru pushta chua reasonable yakuru push ani odi link yakosya ani thangmade and how did you get the idea of starting a YouTube channels ani thangongaya idea di control ras na ya thangboshna nganyemman ngaya vlog to singunda Hina nga edit chishingi me camera ya ko me phone ya ko me kaush me ra anu di nga seyo maria zina gua ko nga vlog saya de bale sinya nga shishingi me ya ni ta zina chungi thene ani nga rang college te ta nga se thwa chen ndo sam skaila na ta zina chungi thena ta college komba sawa do kya ora ani sunya vlog su sama su kyo yede ji ku shoot chira ani odi nyam ta memory do ji chaira ya vlog su 상마 미상마는 ngaina vlog su digo be semba kyu digo chiku sugi ya semba kyu lene da su kha kyu danga do no chiku sugi ra haina na chuma ngana ta tae ra ngana kyu chunggen san chin tae ra odi ya ta college start china ani ngara ne chini ta khari kyu na ma chuma tae ra ya vlog na ani ondo ta ando re ra an college su din nga start chubo sam sine ngaya 상마 all credit goes to my roommate Tenzin Namjula she's not there right now anda mode midura mo anda lapta area mogi da ngala seula ni la sha da thangbo da andasra mani delle de obian chinjam vlog sele lasra ngo vlog sigini da nga it chishingi mele ra mogi sanga it mo it chishing orda nga it ta chi manyung ya misna ya nyema Instagram na da yuju chi ya ando it chi o sing me ya nang YouTube studio da andi sama itu ngarata thingsa nang mang samsam mang chila nang ar chidra tandam cham yumne mo chiria odigi minde da mogi itu switch stara ni video shoot kya dang handi do sama lab stara ni thingsa nang arate singi da ya os one day re ani idea la nang ara nyama ni ra ya se machine ha de gende chinta na da se sing endo ta ra ani nga khala na ya anda bu platform YouTube platform thme mangboi ra changma la yu yakuri khain na kare chikli ni ma thera ya changma ani yakuri samgi dia ngaju bench na ya sigi ende mangboi ra changma la yakuri le ra ta YouTube channel li grow cha da ma cha ti su sedang la ra li ma shi ta thira samgi be yakuri samgi dia YouTube na ani What course are you currently studying on? Lista na lobchung khachi de la shara. Nga lobchung anda khachi de la na BCA Bachelor of Computer Application era. Nga anda computer jang de res. Ani what you wanna be when you grow up? Lista nga tanda ta andi ro ta nga chimbu chana andi chen ro ta me ya. Nyema nga khasamudla na nyema la ne ta na ro anda bi ro re da ya.
nga chumuchana ya laga di chen do da mari ne nga ya office wa laga chen office wala da laga chen da bank do da office bank da mar da bank mala na di da office wala laga chi jang ma chen do laga chen do on do che ra na di sta ya nga ya yang da office do da hai ne company wala ga do kha chi ne ya mental pressure yo ti ya kon ji ya odi ngan da ever yo ra da nga ha gu yo da anti do yo ya kon ji de dia ngan di de le na do yo ri ne ya mental pressure yo mu ti ya de la ga di so ya ani nga tin de chi si yo de ju ma ya chi ma si yo de le ra ya what's your favorite song Tibetan favorite song Tibetan anda rola na ya my favorite song Tibetan khadla na dire titi nar ko achi hama la shish ta ya odire she lyrics pe ya ko ya ko ji she lyrics ya puru tu ya ma kap chila da ma shok tak pa ni ha mas di chi do hare odi ngera motivate li do ya kamas lyrics se ya puru sto ra odi ando how many siblings you have and what are they all doing sibling ngala khati ye lasra ngala sibling na phamachik ya jojo ye ani jojo ngele lochi rang ji game bariya ko anda mangmi le re ngala pinga chunga chik ni longa chunga re chik ngele lo chunga re ya longa chunga re anda khajo wala na jinda guwa le lo tum chi shinga re ani jimbadi lo chunga de na untu je lo chunga ke bit untu je ya any new thing you learned this year nga thithalo la da ya thangbo sho ya end of the year le go ya nga sawa ta mangu pe jang yi ta mi china ya ta thelu da ye mangu jang yi ra ine nga ya kha chai go chi ka jang ba ta thimba min tu tha da ya hop kan ji la da sa kha do ja ando simba na ling mun de ya lup chung pa sha ni mi da sawa kha jang ba la wa da what's your favorite way to treat yourself my favorite way to treat myself lana khado lana ta pe na exam do de ra exam do na ma so ye hectic chei ra da ane odi jelang ma favorite way to treat myself khado lana exam ta exit cha cha da nga ya kyu chni sa nya tumutte de odi course ta ma de kala ngani de ani kala yakpu tuju yakpu tani kala la se a chcha za ani tumutte ni kala yakpu se ani chik nga mu se res nga mu ye go ye ra an sam ta nga ye da di chei da su sam di chei da kare insecure chei da su bul le ne ya subullen sam insecure chati ko min da di nga mu se ye nyong tang ge da ra yang ta yang ye se ba kyo chi chei ra ya di yang nga mu den de mo sa chei ya o di re ra chik teng ye tell what age will you continue being on YouTube list ngallo khazu badu ta YouTube lo sen dan le shira YouTube ngaya exact ta future ta predict chidu mara of course ta cuma ni khadu stop che khadu ni khadu continue chi ngata de ta ha ko sia ine ya nga di bachelor masa badu ta ngaya no sum degree dia masa badu ta ngaya chi samdi dura lo sum ma chi memory and YouTube ma chi ya ani simtang lo sum ta ngaya YouTube sia ta next lo ta ta ngaya YouTube su samdi dia ani di chala ta ngate de chi ta ya music cotton you turn le cotton nga hong mara ya if you ever get an offer to be in a music video will you take it lesha ayo music video ya offer to ten of course nga lensa ya yi de ta gyora thangbo ti ra situation ka di ro ya yakpu do ngarang la satisfied cha ki ro she music video ro ra shina of course nga lensa ya tigana resha video question and answer ya ani ya ani samalo video to choi de ye ani ya an samalo video to choi na like comment share subscribe share to ma ju reach ani tingin tu de la ngi ki ta yang norba dola rashina ani gonda shue yi an samalo ani yin tu de pe to choi de ye bye